see? Yeah, that's perfect. Tigist, welcome back to London. Firstly, you mentioned you feel like you're in shape to maybe even break your own record from last year. How are you feeling and how do you think training has gone? So የዘንድሮ ዝግጅት እንዴት ነበር እና ምን ይሰማሻል አሁን ውድድር ስለደረሰ? ዝግጅቴ በጣም ጥሩ ነበር። ከየትኛውም አመት በተሻለ ነው ዝግጅቴ ጥሩ የነበረው። እግዚአብሔር ይመስገን ጤናዬም ጥሩ ነው። በጥሩ ሁኔታ ነው ዝግጅቴን ጨርሼ የመጣሁት። ካምናው በተሻለ ከፈጣሪ ጋር የተሻለ ነገር አሳያለሁ። ፐርሰናሌንም እሮጣለሁ ብዬ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አስባለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚረዳኝ ሙሉ እምነት አለኝ። ያ ድጋሚ ሻምፒዮን ሆኜ ሰለብሬት አደርጋለሁ። So my preparation has been really good. I'm healthy. I've trained well. Definitely, I would like to beat the time that I set last year, and obviously, I'm also hoping I can win the race again. How much do you think you've developed as an athlete over the past few years? You know, from the Olympics to the World Championships to major marathons. I mean, where do you see yourself now compared to a few years ago in terms of mindset and ability? So የንሺ ማራቶን ታሪክ ብናይ አሁን ብዙ ልምድ አለሽ። ከአራት ዓመት በፊት አንፃር አሁን ሌላ አትሌት ነሽ። ምን በዚህ ጉዳይ ማለት ትችላለሽ? ከአራት አመት በፊት እውነት ነው ሌላ የአጭር ርቀት ማንነት ነው ያለኝ። አሁን ደግሞ ሞር የማራቶን ሯጭ ብዙ ልምድ ያለኝ ብዙ ውድድሮችን ያረኩኝና ብዙ ልምዶችን ከማራቶኑ ለምንትን ብዬ ወጣው ነኝ። አሁን የተሻለ ካምናው ከካቻምናው የተሻለ ልምድ አለኝ ማራቶን ላይ እና ብዙ ጊዜ ማራቶንን አዳዲስ ነገር ፈጥሮ መውጣት ያስደስተኛል። ከተለመደው በተሻለ አሪፍ ብቃትና አሪፍ ጥሩ ተፎካካሪና ጥሩ ዲሲፕሊን የተሞላበት ውድድር አድርጌ ለስፖርት ቤተሰብና ለስፖርት አፍቃሪዎች ጥሩ አቅም አሳይቼ መውጣት እፈልጋለሁ። ደግሞም እርግጠኛ ነኝ ይሳካልኛል፣ እግዚአብሔር ይረዳኛል። For sure, I'm a very different athlete to the athlete from 4 years ago, and I think over 4 years I've learned a lot. And for sure, I can say that as each year's gone by, I've got better as an athlete. My capacity has improved. My experience has helped me, and I think I can also get better even in the coming years. And you mentioned training earlier. Are you able to open up about kind of whereabouts? Is it Ethiopia that you've been training? How many kilometres a week, for example? And is there anything in training that you've seen where you've gone, okay, wow, I can really run a fast time in London? ስለ ውድድር ዝግጅት ስለ ትሬኒንግ በአጠቃላይ ምን አይነት ዝርዝሮች መግለጽ ትችላለሽ? የት ትሰራለሽ? ምን አይነት ትሬኒንግ ትሰራለሽ? እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ሀይ አልቲቲዩድ ላይ ነው ትሬኒንግ ማረገው እና ውድድር የተወሰነ ጊዜ ሲቀረኝ በሳምንት 180 ኪሎ ሜትር ሰራለሁ። ውድድሩ እየተቃረበ ሲሄድ ደግሞ 200 ኪሎ ሜትር ሰራለሁ በሳምንት። 200? አዎ። በዛ አይነት ሁኔታ የተለያየ ቦታ የተለያየ አልቲቲዩድ ላይ ነው ትሬኒንግ ነው ማረገው። ብዙ ጊዜ ግን ቅዝቃዜ እንጦጦ የሚባል አለ ሀይ እንትን ያለው እሱ ላይ ነው ትሬኒንግ ማረገው። Yes, so I do all my training in Ethiopia at high altitude. I do a variety of training. In a normal week's training, I'll be running 200 kilometers a week. Obviously, as we get closer to the competition, that volume will drop. And I do training at different places at high altitude. I live in Addis Ababa. Some of the training I do at very high altitude at a place called Entoto, which is at about 3,000 meters. But other parts of my training I'll do at relatively low altitude, but it's still at altitude. Finally, from me, Tigist, you keep on, making podiums, winning races, breaking records. What keeps motivating you in your career?
አሁን ምን አይነት አላማ ምን አይነት እቅዶች ለወደፊቱ አለሽ? ሁሉ ጊዜ ፖዲየም ማለት አንድ ወይ ሁለተኛ ወጥተሽ ምን አይነት አላማ ለወደፊቱ አለሽ? እግዚአብሔር ከፈቀደልኝና ጤናዬን ከሰጠኝ የወርልድ ሪከርዱ መመለስ ፈልጋለሁ። የዓለም ወርልድ ሪከርዱ መመለስ ፈልጋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ኦሎምፒክ ሻምፒዮን መሆን ፈልጋለሁ። ያው ሁሉም እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ያውቃል። Yeah, so if God allows me and if my health allows me, I've still got some big goals left in the sport. One of them obviously would be to reclaim the world record that I had 3 years ago. And also I would love to win the Olympic gold, which I wasn't able to do in Paris 2 years ago.